Dumelang gape ke la ke bua Setswana se monate ke na le reo gape o tle itlhalosa. Ke moraga wa re bodigela once again me ba bankitsing ko strateng ba mpitsa ka khotlaitsile le nna ke fano re tlo bua Setswana se monate me le ga dikgang tsa teng di le marara me re fano Ke Puisano ya banna ba le babedi banna ba Batswana maloba fale me re bua ka Rakgadi. Rakgadi re mmone rotlhe mo mafartlhatlheng Rakgadi a re bolelela gore don't you dare ba mongata ka dinkgwana tsa metsi ga ke itse gore Rakgadi tota nne go rileng mme potso ka eno sira gompieko fela ga re buisana bo Rakgadi le shantsu le o bolang mo nyalong tsa bokgaitsa dialo O ka re ga ba go reo are goreng le itshunya dinko tsa lona mo mererong ya manyalo a bokgaitsadi a lona ka gore tota ga se wena Rakgadi o Rakgadi wa bana e seng wa reo wena o kgaitsedi fela kana sko jaanong re ne re go tlotlomatsa re enya ka gore tota dikokomane di teng ke Rakgadi mme tota Rakgadi wa tota o motona o teng ga go sa tsireganya ene mo nyalong yana wena o le kgaitsediana o shantsu o bolang kgang e thata ba gaetso nna ke motho fela ke atle ke re bona jaaka ke tlhalositse maloba gore kgaitsedi ya rrago ke Rakgadi yago jaanong ka be ke tlhalosa gape gore tota kgaitsedi ya rrago ke letsogo la ga mmago a kere yaanong ga ntse jalo ke le reetse kare e fela e le gore tota kgaitsedi ya ga rrago wa go feleletsa a mona lerato le mmagwe a le moneileng ga e le gore jealousy ya go fetela gore a re sengwe le sengwe se tla fetela okay mona ke a go ga ke gane ke go tsere ka tseletso pedi mme ke santse ke eme ka lefoko gore ga o le kgaitsedi yake tota le ga o tla o fiwa go tenya o le bogo la ga Rakgadi ga gore kgwebera ge merekana ga go te tsosele role o e fuduwe go tswa ko tlase tota nte ke botse jang bo kgaitsedi a rona ke eng le sa utlwane le balekane ba rona kana ratsa ntsala ke ke tlhamalatse jang ratsa a ke e be re renya se ga metsikyo ka gore wena o sa mo lapeng sa nakwana o tla tla o tsewa o tsamaya ko wena o ko bo montsha gore nyama mo lapeng le go giwa metsi fonokeng eke mme bona ba kgagautana le go kgaitsedi ya rona ga go bona re e nkgwana o se ka ba e kgoma e ka re di na le dibakhoutu ga nne scanwa sentle mme le gale ke ka re buile ra buisana ga re ke Puisano ba be re le ka go tlhaloganya yaanong wa tlo nthe gore nna ga ke tsaya letlhakore go siame tla ke tseye letlhakore a ke re o ka se kgwala re le bo advocate of advocate nna kgang ya mekie Rakgadi ke Rakgadi wa bana go siame mme ke kgaitsedi ya mothakao monna o tlhe o nyetsa kore mototumaso ka nne o mothaka ka motho a tsile o nne o nyetseng monnao re tloga re tshwana le botinto re ka ba fela ka gore ga ratsa a re tlhomphaneng yaanong go siame ka gore ke kgaitsedi ya monnao o tshwanetse a morate ga a bona gore no fa a tsereng teng ga go a siama o tshwanetse a bue ga ke ga kgakololo ga ise isenye gope ditsenyo le one tota ga e phoso mme kana ga o tsoge ka moso fela gore kana ke tsere ga ke tse ha o tsogang a re ke molorile ga tonna ko stand number 364 ke a go motsa a ba bo a tla motsotse gompieno la mona le kopana le ene wa itshupa ka ditiro nako nngwe ga a tlile a le mmona mabogo e be le tsitsinya gore nya fa nya ra go bona e se gore ke tle go tsaya motho ke be ke laiwe o seo o botla go tsena o nnyanya bolla ke didimetse kganye ya utlwala jaanong goreng ke nyanya bolla ke didimetse
ke no sample le nako e ke tshela gore mona kana ra itumela mme o kana re mmone malobao o tsentse o disitse o file batho dijo tsa barena banna kganye bokete le nna e simolola go mpalela rra kana ke fore borakgadi 2IC ebile tere e tlhamalatse ga se borakgadi ba nnete ke bo 2IC ga o sa itse 2IC tsa bo tsena mo di-google ke bo second in commands ke rafe mme ke sentsane ke eme ka lefoko kile lefoko la me ke gore jaaka kgaitsadio a go rata e tla re ga o tle bona le sego sa metsi o se tlisitse kwa gae ga ba sa utlwane man go nna boketenyana potso gore bothata a bothata ya be ke botsalo ma bokgaitsedi a rona ka tlhamalelo bothata a beleng o sa batle sego sa ka sa metsi a wa re ga ke a bona ga ke a tlhopha sentle a ga ke na so gate tasty kampo ka gore tota ga ko kwa fufega kana o ka se kwa nna ditshwanelo tsa ka moso ke le motho a re o kgaitsedi a ga ke a tshwanela go di batla mo go ene ke tshwantse ke nne le o nthusang jaanong ga o ikitse go tota departmente ga se a gago o shantse o bolang kgaogana le kganyeo kana ke fo kgaoganya le kganyeo mme re lemogile gore tota digo tsa metsi o ka re ga di tsewe sentle ko lapeng ga di sa tsewe sentle ka nna bokgaitsadi mo teng ga e butswe ga e tshole pitsana e ga ya kgaba fela yaanong bona re e fetsa yang kganye nya na go go bedi bokgaitsadi a ga tšelwe ke a be ke batla kitso le maele ke tlhaloganye gore tota ya beeleng go tlhang ya beeleng magareng ga lona le digo tsa metsi gone ga ke gane go na le rato le lefufa le la gore o kwa gaetso mme ga ke motsere kerekeo le ene o tshwantse o motsee jaaka wa gaetso ga o gakolle matlhakorole ka moso mona go na le dio gate go di-GBV malatsi ga le nna ka moso enente ke gakolleng batho GBV ga se gore ke kakato ya basadi fela le banna ba kakatwa mo teng mo go gender go male and female mme ne ke kgabola kganye monna o kgona go keteka mosadi ka moso e be go tenya wa bono moreng tota yaanong fa kgaitsadi ake re o buile ke buile mafoko a ska wela fela mo mmung ra rabeng re kopa gore la rabe ka gore ke a botsa go tsao ditlhopho ke a botsa nna le shantsulo bolang ke ile le gone borakgadi 2IC o rakgadi a banake ga o rakgadi wa me ke ne ke laiwa ke sa laiwe kwena jaanong ga o tla go nnyanya bolla gore tota ke tletse pelo ke a go monne ba re ba go give ke a go mo give wa bo dirwa ke yaanong gore ana go fa ba kgaitsadi a rona re bua ka sekgowa ba re ke segregation of duties mona o tolokile thata le nna sentagile bona ke na le ke rona gra bona re ra gore mongwe le mongwe o na le tiro ya e tshamekang ga o le rakgadi tshameka tiro ya borakgadi mo go nna go kgwela dinao gate o tshwantse o tshameke mo position ya o ska ba go defender o le striker ra go neela mang gore go kora yaanong wena o le kgaitsadi ake o rakgadi wa banake e seng wa me ke ka mo reo a lwang gore lona bo kgaitsadi a rona le itshunya mo mererong e leng gore tota ga e le batla le pagolola mogodu le sa e tlhapa yaanong le sa o tlhatswa le go tlatswa kgang ke yone eo ya gompieno yo gore ga re re rakgadi o na le bothata ra re mongwe le mongwe o na le karolo a e tshamekang mo lelapeng ga o le kgaitsadi ake nna kgaitsadi ake finish ga o le rakgadi wa me nna rakgadi wa me re felle foo nne rakgadi ka kana ga rele ke o tloga ba tsietsa ba re kgotsa ra re go nna rakgadi o na le tetla go nyanya bolla ka dirile matlhabisa ditlhong a maloba ga o le rakgadi tsamaisa tiro le tlotlomatso ya go nna rakgadi sentle go bona le gore tota motho a seriti wa di bona diotse
ga itse ba bantsi ba kopala makua ba gona na re diretsang ka raga tempele ke di-levels se ka ba tla go bore ga tempele di-levels thank you yaanong Rakgadi ole wa maloba nna ke tlhabile go bua ka gore ga ke na puo mme ke tla dumalana le reo ka dintlha tsa di buileng gore Rakgadi wa maloba tota ne se nako ebile se lefelo la gore nka ba buile sa se buileng wa ba tshaba gape matlhabisa ditlhong a tlhakodi maturufile nna ke a mokgalema ja nte ke go apara ba ke ebile ke tlo go mokgalema se re tla re mmona mo nakong e until then keep subscribing, keep watching, keep sharing. Thanks for the support. Le ska lebala lentswe le teng ko #lentswe ko YouTube channel le yone click fo gona le button e tshitswanyana fo o rotletsege gate ke subscribe go mahala ga o jarte sepe ga o tselwe sepe ka gore re batla gore re nne re ntse re bua jaaka re bua jana e nne puisano e na matsa puisano e monate ya Setswana re ntse re tlhakanya fa le lefale nya go tsantse re tolo ka mangwa a sela mme go non tagile kantela re buile go utlwetse re fem fo ka di comments fo re fem fo ka di shares ka di likes. Your opinions are very valuable. buang le rona ke le reetse kare bua Setswana se se monate plus lentswe equals to Puisano. Puisano. Ra leboga.